Rahnwet na. Pohnpei. 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 Yes, kira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyang kasalelye rakacho korospacho nan programen Rahnwet nan Pohnpei programen kabese raka rakasampalakan mawiyuyawi tetan miyaw nan wein Pohnpei monach pan pacho yang nan programen kabese nan suksech okaneng yang walian kectio chiang kuyach nga sakaradan kay waniyo wow don molan wow raksokon Pohnpei yu hach nga sakaran wow lapan kurinsanan kan ko mohon kisaban marlekan nanalaknan kanyay ko at chungal wow choror to kay saban machay kapina and wein Pohnpei karyawan kapina speaker vice speaker o chawakan chorus ng 10 Pohnpei legislature mohon kison ko pong labalab yang umsung ko pong kan samura labalab chon tatok sarawikan nan pilihan labalamkan wabachewan mohon ki saban mar chon way yung sak Rahnwet way saban man kaya so mga bukchanan kachin pilew kasamo Mr. PJ Obispo iswalapu Mawya Public Relation Officer sang Pohnpei Utilities Corporation the PUC and so sajiban bachawan luka Mr. Obispo ng program and kakan kasaleta ay ragasampal may bachoganan men kay Rahnwet. Kalangan ko ya program director Pwehn cacungol sakarato kapese kane pa pacho nilango kipe Pohnpei umsek. Ay menjiang ki ye cungol sakaran tangkan sapakanan nilap kait kupuro sulapan sapakan ko pwehn rakson Pohnpei yu. Ay cungol wawan pilto ke sapal mar sunan kan ko wawan ki sapal mar kan ko nana lang ko nan kan ye ko. Apoy ko kiyaw kan muay sapwentyang ay cungol sakaratan wa ponese ki sapulmen Pohnpei kayun kapna karyawn kapna poy ko pukon mo nawar may rayo kapna poy kak seki wo chen war Pohnpei state government me sansal Rahnwet patronan wasahn kair yen kak melel patronan pata sapulmen Pohnpei palian PUC melel palian management o sakar kita ira kasampalkan makonengan tete yang wein Pohnpei umsek rien kak tula mo o sakar kita ira kan en kak tete yang wein me fuel subsidy te sawas me pachotasang FSM Congress niya wiala ko sonateo pwehn kakan tapul isa pan diesel ohng sapul machay wasahn liol me PUC kan pahkiong way umsek. Kalanganin ko mo Mr. Obispo, kaya kong tola o kawewe tame leta sawas kaslel metwechen mech o paluwach. En kak sansal me imutonan par yekatriyaw katete pe miya totoklan tisen nan way laut kan mainin laut. Piliang ako pengen mawon nan pengen way laut kan may Russia o Ukraine. Makit pukat may leta kacayl Pohnpei acayl yang kachin sopay isais laut pukat may lalong isa pan diesel kan. Yakak sansalong chon way and sota me sawaswach pachota. Pwede ko wiyapan kachangaway sa mga sawas metwamet. Wiyapan kanay o apple Pisetik pwehn kak tawarachan kanay wan kanto masawas watch kak koteway o wan kak puralang ni maurin kalalapak watch cheche sawas watch apple to pan kosonat nampe public law riyasak riyaw lepenian epukislisak tuaw o kotokpen sawas watch uyawi kiyar na nirayin sompungaw melalato o sontier nan sumpungan tisambar riyakat riyasak riyaw o sawaswat chaptar totok ni January riyasak limaw par riyakat riyasak silu. Kombilkak sekerehki chon way yawan so mesawaswat pan uyatatok
kalangan sawas watch kosontier nan kosonnet pwehn kak kote paluwach o tapun mele li 7 diesel ohng sapwenlimatail misin kan nan ren sombar watch panung sekla nan sumpungan Oktober ye ketrisak silu. Ya kak sansal yamumoy sawas watch eban kakan tatok nan arena so makasantiyar. En kak tete ong sansal mau ong John Way me wakitaklani 7% liol pan kun sansal tawiyawi ni isak limawun sompung karos laulen mi imun sompungan Oktober ye ketrisak silu. Ebil kak sansal masabis te sawas watch et toke karusyen magun kachkit bachowan sawas en liol sam PUC. Kalangan en kak tete me sang nilakan kosonnet me kokotar nan momot en Congress en FSM me sawas watch pan pachola ni Obispo Petroport pwehn kak sawas o dapwin isabentise long liol. Moran kosonnet watch kosonnetier me isapen liol ong ni koson kan panik sepultisang isapen liol ong ni Obis kan match me wewerki since paisak payo ong kilowatteo me ban pachola ni champas te koson kan me ye residential customer kan o since limaisak payo ong kilowatteo me ban pachola ni government office kan yang business kan. Kalanganin ko mo Mr. Obispo mo na chaban kaira la program en kabese na success mie chira mo kono yang sansal. Apwe ke sawas watch sontiero chapter totok nan sumpungan January riyak silu sumpung maban wat te sumpung kan maban pachoto isais watch pan kakachen tutuache tapil kakan sepultisang dama mia nanaso watch ai match ni motomot o ni orala mei patrowan pa kita sapwenliman Pohnpei palian PUC pe mele palian management o sekerehki way autapen totong kan makupuran chon way keneu kiyang pos eu kiyang paliwat sawas kan makone pwehn kak kote way ananen koson kan mapitata sapwenlimatail paliwat ni motomot kalangan ko program director o John Pohnpei Umsek. Kalanganin ko mo Mr. Obispo, kalanganin ko por karas. Ye match magayong sa kalasang machay program en kabese Rahnwet nan Pohnpei. Program en kabese way rakasang balakan mawiwiyawi taban wiyawanan wein Pohnpei. Sa bachawan luklukaya chakupuraganan kachin sa Bali. Radio Pisetik ohng nan program kasang balchay kan naban kan kao na batamor. Kalangan o kasalelye.